Suns G zalazilo nad splitum. Bakayuis latno ruzicase nijans preko kameni fasada dioclesinov palash. Luka Kovacic, spustio G pogold nas vaj rolex, dak chivakau de konabar, donazin jegovo pisi. Jegova Tverka ze nekretnine. Adriatic. Elite properties. Upravo G zaklavila Jos jeden unos an pasau. Pradaju luxusnog resorta navaru. Za vraglave videzitai pet nilijuna eura. Vizera's key to proslavidi ese svojim poslovnim partnerima. Sketer deset I sedem godina nalaima. Luka G bio primjer usbgia, u post transichisko shvatskoj. Is skralmo bitelgi is karlovka, u speo se probiti du vrha nekritninsk industrij cross. Kombinasiju intelligensaj, nemilosnosti, I prave veza, u pravom trenuku. Jegova supruga Ivana, poznata zagrbaka odvetnika. Bila G savrzina partnerika, zang jegov trustvini uspon. Jihav penthouse u zagrbakam svietnam naselju I vila. S bazinam na brakam kanalu bile su samo vanski manifestasij jagovig bagatstva. Konabar G donio jagovu whiskias ledum. Aluka G padagal zizu, hermaliku. De postajua de mu led njesno, do dirn usno. Telefon mu G zeva briral u japu. Nova peruka odniziev kike petter. Tata, ovigodin u prokis petkau ayuvek. Obikaju. Mozemo li razgovarati o lida vanju nas ardeniji? Nazmejezio. Se. Petra. Jegova devetnastagadishna kasiai, studirajugi ekonomiju u beku. Bela G jegovo najeki postignis. Pametna, ambitiazna, I savresno oklaplina uzivit. Elite. Ayako ga G zesto nervaralo nezino trusenjnavka. Nikata jaj nij mogao odbidi zativ. Vidjit chemo shriko. Razgovarit chemo kad savratum u Zagreb. Odgovorio G. Gospodin kovaziu. Vazi gostisu stigli. Obavijestio ga G konabar. Pokazujuriki prema grupi elegantno ojiveni muskaraka izina. Koji su alazili u restranes terasum. Vizera G pretekla u saverzenot harmoniji. Skupo vino. Svieka jedronska riba. I razgovori o novim projektima. Politikim vizama. I najnovijim modelima jadi. Nitko z stalom najespomenu nedavni vlanik u nasenalju. Koji G postavil žao patanja. O porieklu lukanog gazetnog kapitala tajkong privatizasij devadizith. Tak stvari se nisu spominjel u pristinam drustvu. Dak G vizera privodila kraju. Lukina pozornost, privukla G mlada konaberika koj, G posla vivala stol por njihovog. Najmagla imadi viz o dividizit godina, estagam smem kosem vezanon. Punku iochima kod su podzjikal na nakoga. Na nakoga koga G jednam posnavao. Izbegovala G jegov pogold svaki put kod, by pogladao unjenem smeru. Alion G mogao ostutiti kako ga povermino promatra. G lis fi uridu Luka? Opitala G Anna Petrovic. Atraktivna arhitektika vizja G tvrtka zesto surhivala is Adriatic elitum. Naravno, odgovorio G Luka, prisili vijuki se de se koncentrira na razgovor. Samo razmislajam o onom kamadu zemjista u zadru. Nakon sto su gostio tisli, Luka G ostao sam. Narovivzi Jos jedno pasi. Konaberika spositim očima prilizila, G njegovom stolu da pozisti. Operstait, rekla G tiho, jesti li vi Luka Kovacic? Pogledao ru G, osekaju neo bitnu. Nelagodu. Jesam, trebam li vaznati? Konaberika G oklajavala, aruk sujaj durtil, dak G skuplialazes. Ni. Viriatno mi. Yasam Marija Tomik. Prizim G pogadilo luku paput udarka upersa. Tomik. Nija zuo to prizim gadanama. Namjano gaji is bigavo. Brisao is shikunja. Tomik, kaujalina tonik.
Djevojka koju ji poznavao prij 20 godine u Zadru, prij njegov, stoji postao Luka Kovačić, uspješni poduzetnik. Tomek? Panovio. G. Pokakavajuki zvukati nezainteresirano. Da, odgovorila G. Marija, izbjegavajuki njegov pogled. Moja majka G. Jelena Tomek. Ona G. uvijek govorila da. Bi vas trebala upoznati jednog dana. Luka G. osjećao kako mu se gro stiz. A zašto bita rekla? Marija G. konizno podigla pogled. Njezin oki, sada G. propozno. Bil su identen jegovim. Ista najjansa. Smi, isti oblik, zak a ista molabora koja, se pojavljivala na vanskong kutu kada by se nem stila. Ona cause de saint vi morjo tak. Te riezi, lebjel su izmeun G. baput dima. Luka G. zurio u Djevojku. Trzeki riezi, ali naji I mogal pronaki. Jegovom G. jurio cross shikonjako. G. godnama patiskivao. Jelena. Prekrasna studenica medicine iz Zadra. Jova lietna veza prij. Nigosto G. apozno Ivanu nazin. Na koji ru G. napustio kada G. saznao de G. trudna. Ovjaravajuki G. D.K. dijeta unistidi njiho vivot. De juchi George Novik. Sa riezavanje problema. To G. smiezno. Konizno G. rekao. Uspravlajuki se. Izlavia na vanik. Ostavio G. provides navka na stolu. Niz nam sto ti G. majka rekla. Ali ja nemam nikak vez s tobom. Marija nij izgledala iznano on jegovom reakcijom. Nisam ovdje da trzin novik ili istislizno. Samo sam zeljela znati ko G. morjo tak. Majka mi nikad nij legala ovama. Onda ti G. isprekala polavinju istinu, reko G. Luka, justiui. Kavoja majka I je jedva samo se poznavali. Ovo G. na kakva vrsta prever. Nija prevara, rekla G. til Marija. Imam vez oki. I vaz nuz. I vazu alergiju na jagode. I vazu. Krevnu grupiu. I imam 20 godina. Sto se poklapas fremenem, kada saint poznavali moju majku u Zadru. Luka G. osjećao kako mu srce bezano lupa. Ni zelam vaz slusati ovo. Imam obedelj, uspjezen pasal. Ni mozek samo tako, uizitati u moć. Zivits ovikvim optukbama. Nisan nista optazila, odgovorila G. Marija. A oki su jaj se napunal sazama. Samo sam zeljela upoznati svog oka. Samo jednam. Ja nisan tvojo tak, reko G. Luka. Ali riezi sus vokoli zupulj zak injemu. Marija G. uzdanila, azatim. Is vokla komad papira, is G. peace voj uniform. Ovo G. moj braj telefona. Ako ikad pozlight razgovarati, nazivide me. Ja. Ja razumijam ako ni za light imati nista esayenum. Mama mi upozorila, da by to maglo biti tako. Luka G. uzio paper automatski, sareki ubrjiv. Kako si ni pronasla? Nista teski za pronaki. Vaza slika G. zesto u novinama. A dozli saintiu. Restrin u kojem radim vek nekoliko puta. Sinok, sam skupila rebris de vam prikam. Prij nego sto G. mogao odgovoriti. Menager restaurana pozval G. Mariju, de se vrati na pasao. Ona G. kimnula luki iotisla. Ostavljajuti ga de sto G. sam. Spapiricum u rushi, I oljujum u glavi. Dakchi hodao natrag prima hotelu cross kamin ula splita. Luka G. oschekao, kako mu se svijet okrik. Jelena Tomek. Naish razmislja, on jo godinama. Liepa intelligentna. Es velicum savana otom de postain lajeknika. Apoznali su se kada. Gion bio napazek svoj carrier. Gradeki parv posloven vez, na obali. Bela,
Ji tu intensivna lietna romansa. Svidak mu rekla deji trudna. Panika ga ji obuzala. Tada jos naj bio sprimen za obetilj. Za odgovornost. Jagova kariera bila. Ji na prvom mjestu. Dao jaj ji novik. I reka de se reali problema. Nakada vise naj odgovorio non jezing poziv. Nekoliko mjesechi kas naj. Apozno ji avanu na pozlovnum dagahaju uzabrebu. Einjagov zivik. Krenyo ji drugim putum. Niked se naj osvero. Du sada. Ji li moguk. Ji li ta Djevojka Marisha. Zasten Jagova KCI. Jizin oki bile su na agresivo Jagov. Anazin na koji ji stahala. Es blego pognitim remenima. To ji bion Jagov stav. Video ga ji na devolnio fotografija. U hotelsko sobi. Luka ji izvadio telefon I nazval Ivanu. Kako ji prozlivizera? Apatala ji Jagova supruga. Dobro. Odgovorio ji automatski. Svi ji prosto poplenu? Petra mi zvala. Zeli iki na sardanijus prijatelji kama ovog ljeda. Da. Spomenula ji tu meni. Rekla sam jaj da mora pro palazidi svi ispit. Ni mozemo ji razmazidi bravais. Luka ji zurio cross proser, na naknu panoremu splitter. Naravno, ji lisvi uradu? Even in glass vikao ji zabernudo. Sviviz kudno. Samo sam umoran. Vrakam se sutra ujitro uzagreb. Nakin sto ji zavrio poziv. Luka ji izvadio papirik es mariginim brajam telefona. Mogao ga ji jedna stavno. Basidi zabaravidi ovaj suzret. Nastavidi ese svojam zivitam kao. Dese nista naj dogadillo. Ali nesto u javojinim ochima. Jegovim ochima. Naj mu gavalo myra. Otazao jidu minimara. Izvadio boku viskija. Inatochio si pasi. Trabao ji vremena za razmiljan j. Trabao ji vremena de shvati stoki ovaj suzrets nazidi za. Jigov severzeno urawini zivit. Te noki. Luka naj mogao spavati. Kraz proser hotelsk sob promatrao ji kako se nibo palako mienya is kern. U tamno plavu. Pa u ruji kastu. Dok ji sans izlazilo na jadranum. Jegovo sirs bilo ji tesko odisher. Shuji sada projetala. Beki unistidi svi sto ji isgradio. Svak nagavad telefona prikanuo ji tazinu. Peruka od peter. Tada, jesi li razmislio o sardaniji? Svi Djevojk vek planaraju. Zurio jiu poruku. Svoj kakeri. Svoj jedine kakeri. Kako ji uvijek viravao. I privim put asaishio tezinu lazi. Now kayama ji izgradio svaj zivit. U splitju. U meloje unijreno sobi blizu stare grads jezgr. Marija tarmik shadila, ji na kravichu. Sliku svoj majki. Jelina tomik, sada uspjezna lijeknika u zedarskoj bolnis. Nikada naja krila istinu od svoj kakeri. Vojo tak naj biosprimen za betelj, uvijek ji gavarila. Ali teniz nachi dete naj selio. Samo naj znao kako. Marija ji odrasla bez gorzin. Zaval jujuki majenosh snazi I ljubavi. Ali uvijek ji postiala praznina. Patanjo drugoj polovici njezina identiteta. Sada nakin sto ji konazno shrila kavyeka ziju ji kru nosila. Ta praznina sinula se jos. Vekom. Sto si ochekivala? Pitala ji samusib. Dakite zargulidi? I pozvadius vaz savrini zivit? Azela ji telefon I natsvala maiku. Shrila samga. Rekla ji kada ji jelina odgovorila. Tizina struj strang. Azadimuzda. I. Upravo. Onako kako si rekla da ki bidi. Ki bidi. Uplisten. Lut. Odbio ji priznati istinu. O Marisha. Glasnjazing Mikey bio ji espongen lubavlu. I tugum.
Rekla samtid a nij vrieden fagremena. Znam. Ali morala sam ga poznati. Morala sam znati. I sadas nas. Mozek krenuti dolja. Se svojim zivitom. Marija G. Zaitfarila Oki. Pokakava Juki Zadrati Sus. Mozda. Ali dao mu moj braj. Mozda ki natsvadi. Namoj se nadadi pravise. Do so. Ljudi paput luk kovavika ni mienja se lako. Nakin sto, G. Zavrile razgover. Marija G. Dugo shadila u tazini svoj sob. Vani, zivit splita tekau G. svojim ritmum. Turisti su hodali kamenim ulakoma. Ribari su pripremali svoj grove. Kafiki su advarali svoj teres. Zivit ki se nastaviti. Esosem ili bis njega. Ali negji duboko u circu, Marija se I dolja. Nadalao de ki njezen telefon zatsaniti. The vijedna nakin susreda u splichu. Luka kavachik shidio, giu svojem luxusnam yuridu, na petnestum katu poslods grade u zagrebu. Kraz panoramsk prozor prezao se pogled na grad, I planinu medvedniku. U dalgini. Na stolu pridnium likao gi izvestaj privatnog istrazatelja, kojeg gi angalzarao dan nakin pavraka, isplita. I'm Marija Tomik. Datum Rohingya. 12. Svibnya 2005. Miesto Rohingya. Zadar. Micah. Jelena Tomik. Specialistica cardiologisch. U opkaj bolnici Zadar. Otak. Napoznat. Obrazovinch. Studenica druj godin sestrinstva nas virtualitu u splichu. Saposlania. Honorarni pasao konobaris u restauranu piaka u splichu. Nima kaznenu evidenciju. Nima degova. Luka G. prozatau izvestaj deseti put. Trezeki bilo kakov. Dokaz da G. Djevojka preverantika. Ali svi se poklapalo, vrichin, miesto, okolnosti. Apostiala G. I naporasiva fizika slajnost, koju G. video vlastitim očima. Istragitel G. prilozio, I nekoleko fotografia. Marija na predavanju. Eskinjama, I biljegnikom. Marija kako ulazius gradu J. G. podstanarki. Marija kako razgovara. Smajkam na terasi kafika. Na pozlajenshi fotografiji. Vij zin su se smajjal jedna drugoj. I luka G. asaishio kako musers preskek. Jelena. Izgladila G. sterij. Naravno. Ali I dalje prepoznithal živo. Isti topli asmajja. East intelligent. Oki. I aspjela G. Postala G. lajeknika. Baz kausto G. I sanjola. Telefon non jegovam stolu zatsonio. G. Vrahik I ga justvarnost. Gospodin kovazayu. Vaza supruga G. na liniji jeden. Rekla G. jegovatajnika. Luka G. duboko udnu prij. Nigo sto G. podagaus lizalaiku. H. J. Ivana. Luka. Ni zabravi de viseras. Emamo da brotvornu vivero. Za fondasiju za chekius pesebnim atrebama. Pezinju sedum. Obikao si. Vijezo vaj pudoki na regime. Naravno shikam se. Lagao G. Luka. Brzo zapasujui podsjetnik. Bit u. Tomo. I Petra G. upravo natsvala. Polozilla G. svi ispit. Pa sam jod reklad emos iki na sardaniju. Salje ti veliki poljebek. Luka se nazmajao. Ose gajui mizavenu manosa I krivenj. To G. moja djevojka. Rechi jaj the sam panozen non-Jew. Nakin sto G. zavrazio razgover. Luka G. ponovno pogledao fotografij. Jedna ke se I koja G. adrastala u bilju. Druga koja G. radila kao kanaberika de pipatila stanarinu. Jedna koju G. volio. I poderzivao od prvog bena. Druga za koju nijas now in I. Da pistoji. Ili G. beram tako trio sam sebi. Izvukao G. mobitel. I otvorio peruk.
Marijinog broja naj bilo yun jegovin kantatima. Ali pamshio ga ji napamet. Jos jednes injaneka, koja ga ji uznemeravala. Persti sumu lebjeli isn't tipkovnes, nezagurni sto de napaku. Marija, avja luka kovakic. Razmisla sam onazum. Razgovo r, u. Izbrasao ji peruku prij nigo, sto ru ji poslao. Sto ji wopki pakivava reki, damu ji zao? Da zeli biti dio njezanog vivota? Da ji zanijis jos jednam? Naiju bio sigarin sto zeli. Ungesto toga, uzio ji sako, I rekao tajnici. Da izlazi na rukuk. Trabao ji prositati, razbistiti misli. Zagreb ji bio zivahan tog sunkanog svabanjkog dana. Luka ji hogao bis silja. Prolazia pakrai elegantni steras grada. Kafikas terasama punim ljudi. Ialika pripone turista. Konasno se nazao na. Trugu bona zelazika. Shredizan jem gradskam trugu. JG sheo na tarasu jednog kafika. Kavuz mliekam molin. Rekao ji kanobaru. Azadam dodao. Ira kiju. Dak jivikao narudbu. Jagov pogold pravukla ji mlada zina koja ji prelazila turg. Na trenitek. Permislio ji da ji to Marija. Ali brao ji shvishio svoju pogreku. Ova Djevojka bella ji plavusa, visa, potpuno drubicija. Epak, zinjanika ji trezio Mariju uliku, stranka uznemirla gaji. Konabar ji donion jegovo pasi, I luka ji atbio gatal jai rakij, osekajui kako mu alcohol brij grillo. Sto, ji trebao eugeniti? Ako by priznao Mariju kausavoju kaker, to by znazilo priznati de lagao Ivani gadanama. To by znazilo svovidi. Se sinjanikom deji napustio trudnu Djevojku preached the desert godina. To by znazilo promogenity sliku koju ji svijet imao onjamu. I sto ji jos vavnij, sliku koju jihan imao o sebi. Ali ako by nastavio negerati istanu, ako by ignorai ra Mariju. Mogao by li zivieti istam adlukon? Ji li bio spasibin panovno jaj akranudi lia, zijuki sto sadasna? Jegov telefon ji zavibriro, peruka od poslavnim partnera o sastanku. Sutra. Obakajeni zivit nastavliao se, okonjega, nesvestin unutarjig previrinja. Ustauji, platio racun I crenuo premisfarm urdu. Trebauji donajeti odluku, ali ni danas. Danas ji imao sastank, project, the brot vornu vivero. Danas ji bio. Luka kava sik, uspjezni partizetnik I obiteliski vavik. Patanjt ko, ji zesta bio moglo, ji presakati jos jeden dan. U splichu, Marija ji eslazala is predavanya, kada ji jezen telefon zatsonio. Napoznati braj. Srstjaj ji poskazilo, misleki de bio tu mogao bidi luka. Ali glas koji ji kula, bio ji zenski. Ji li to Marija Tomik? Avja Renata Vlazik is KBC split. Zovmo vizano, zavazu prijavu za lietnu praksu na cardiology. Da to Samya, odgovorila ji Marija, pokakova juki prikriti razazaranje. Drago namji obevija stidi vas, the ji vaza prijava privaina. Mazit li doki eduki ponjeljak, the potpizit patrib dokumente? Naravno, vala vam puno. Nakan sto ji zarvazila poziv, Marija ji uzbueno natsvala maiku. Mama, dobala sam praksu na cardiology. Onu KBC split. Vestidum do so, Jelinin glass bio ji espungen panasum. Snala sam da jez us jeti. Imaju shrees, stoki te amati usfon timu. To ji samozbog tib. Spog togasto simi nazila. Redidi predano, I niked neodastajati. Ni Marija, to ji svies bog tib I fog truda.
Ja sam samo bila te da te porazim. Nakon razgovora, Marija ji shaila na klupu, u parku pokraj fakulteta, osekađuje kako ji preplavljuj zavolnost prema matci. Jelena Tomek nikada nije dopustila da zinjenika da ji samohrana majka asporin jezin snov, ili snov jezin kakari. Radila ji dvastruko vise, studerala noshima, nakon sto by Marija zaspala, I nikada se nije velila. Asada ji njezina kci slajadila slizen put, iako u sestrinstvu gesto u medicini. Ko mi treba otak, pomisla ji Marija. Kada amam takvu majku? Ali zak I dak ji te mislila, oštetila ji poznatu prazninu. Nije te bila zelja za luxusnim zivatam koji by jaj luka, mogao, prezidi. Bilo ji te nesto dublje zelja debud. Potpuna, das niebj palavis svag identiteta, da zuj prize o betelji svag oka, da rezumij odekel dalazi neki nizini talenti iosubin. Adluvila, ji denis vi zakari, jegov poziv. Ako luka kavasik nizeli bidi dio nizinag vivoda. Ona kinasta bis njega. Baz kao sto ji nizina majka uzanila prijed videzit godina. Ali sud bina, ji imola druj planov. Dobrodošli. Gala dogagaj fondasij za jeku s posebnim potrobama, odzeval se u prestiznem hotelu Esplanade. Luka Ivana Kovacic stigli su tozno u sedam. Ona u elegant noj kronoj vizendro halgini. On u savrzeno skrajenom odielu. Ji hav ulazik privukao, ji poznju. Bila su napokin, jeden od najmekniji perova, u Zagrebu. Luka, Ivana, divno vas ji viděli. Pozdravio ji Tomislav Blazevic, predsjednik fondasij, I lukin dugogodizinji poslovni saradnik. Vala vam sto podarovic nazu mizaju. Uvijek, Tomislav, odgovorila ji Ivana s osmajom. Znaz koliko nam ji stalo dujis. Luka ji kimnuo, osegađuje se nelagodno, zbog te izjavi viz nigo, ikad prič. Dok su se kritali kroz dvoranu. Pozdravljajuiki poznato sobe, is poslovnig I politikig devota Zagreba. Luka ji primijishio da Tomislav, razgovara s mladim zinem u jednostavnoj, ali elegantnoj plevoj halgini. Nesto u njezinoj pohavi privuklo ji njegovu pozornost. A kada se okrenula, srsmu ji stalo. Marija. Avja. U Zagrebu, na dogahaju punom njegova prijatelja, I saradniga. Luka, jesi li dobro? Apitala ji Ivana, primjejugi kako ji problađedio. Da, samo dat malomi ji vrus avja. Idem popasa. Zelik li nesto? Zazu bijalag vina molim. Luka se probio kroz gavu prema maru. Pazeki da izbjegn dio dorange, ji stahala Marija. Sto ji ona radila avja? Ji li ga namjano pratila? Ji li ovo bila nika versta justin? Viski dupli, rekao ji barmenu, azadim dodao, izazu. Bijalag vina. Dak ji vakao pasi, asaishio ji prisasvo port sib. Okrinju se I ugeldao mariju kako sto ji manjo di metero dinjeg. Gospodin kovaziu, rekla GTO, formalno. Nisam oshekivala da u vas viděli avja. Sto radas avja? Apatau ji okstro, tism glesem. Redim, Gaspoga Blasevic, ji cardiolauki passagent moj majki. Zamolila ru ji da neko is bolness, doj govoridio programu za u shurkanim manema. Mama najmagla doki, pa ji poslala. Mini, jer studerum sestrinstvo. Luka ji zurio yungju, nezigirin viruj li jaj. I od svi bolnika u Hrvatskoj. Tvoja majka radi baz s gospogom Blazevic? Svijet ji manji nigo sto mislight. Odgovorila ji Marija, es tronkakam ogorčenja u glasu. Ni Bridit,
Nisam dozla avja de vas azarmatum. Samo radan svaj pisao. Barman G donion Jehovah pika. I luka G uzio obzeis. Nesvestin disun jegov ruk puzzle dertati. Stvarno nisam znala da G bidiavja. Dala G Marija. An jezen glas omixao se. Ali kad semo veko boj avja. Možda G znak. Da bismo trabali razgovarati? Prijnigo sto G luka mogao odgovoriti. Asajshio G ruku nasvan ramenu. Ivana. Dragi, to G tvoja prijateljka? Apatala G njegovog supruga, es lubaznim ali ispitivakim pogoldem. Luka G asajshio kako mu se. Grilo stiz. Ivana, ovo G ... Marija. Ona G ... Studenica sestrinstva. Avja G u im fondasij. Drago mi G Marija, rekla G Ivana, prizajua ruku. Ivana Kovacic. Drago mi G. Gospodo Kovacic. Odgovorila G Marija, ruku Jui sesinjam. Jezin Oki. Lukain Oki. Suzrael suseis Ivaninim na trenutek. Gesti li vi povizani. Es programam za jeku ese shurkani manama. Kyla sam da ki neko govoridio tom vizeris. Estavla G Ivana. Da. Ja u adradi kratku presentasiju. Moja majka G cardiologinja u zadru. A ja studrum sestrinstvo u splichu. Kako divno. Uvijek se divim ladim lidima koji se pasvejuju medicini. To G plemenit poziv. Luka G stajhau kauska menjin. Pramatrajuki interexiju is meu svoj supruj. I svoj kukeri. Vij zin is razlivita dijalova. Negovog vivoda. Nesvain vez koja e.g. povizivala. Lio G to nedralen prizer. Poput nit akraten kosmig sale. Oprastite, Rico G. Preda yuki Ivani nizino vino. Morum razgovaratis timislavam onekemu. Ivana, vidimo se kaznaj. Pobjigao G. Ostavla jupit vij zin da razgovarazu. Nespazaben nosidi se tezenam situasaj. U toletu. Preskau G. Lis ladnum vodum. Okakavijuki se smiriti. Jagov savrazino kontrolerani zivit raspadao se prednjagovim ochima. Kada se vratio udvoranu. Tomislav G. upravo najavio pazetic formalnog djela vizeri. Luka G. pronazao svoj miesto za stalom. Pord even. Daliko od podija J. Ki se odruzavati prezentasaj. Dvoja mlada prijateljka G. vrlo impresivna. Rekla G. Ivana. Tek jaj G. 20 godina. Avec radi na cardiolocom ajalu. I tako G. pristojna. I articulerana. Luka G. kimnuo. Nespazaben pronaki riezi. As nas li sto G. kudno? Nastavila. G. Ivana. Od pijijui godeljai vina. Ima tvo joki. Isti oblik, ista boja. Nisam nakada vigela. Tako slizen parokiju. Kod napuvizani ljudi. Luka G. asajshio kakomu kruvna postalais. G. li Ivana vekshvatila. G. li to biotest. Stvarno? Uspio G. regi. Nisam primijishio. Drage de my gospodo. Tomislavov glas ojeknu, G. dvornam kroz mikrofon. Vezeras imamo posebnu zast, Jugostidi mladu, oduku medicinsku sestru. Koja ki nam govoridio programu, za jetu se shirkanai manama. Koji nauza fondasija, padervava. Molim vas, pozdravit gospahitu Mariju Tomik. Dvorana G. zaplu derala, dak se Marija Pinjala na padij. Izglidala G. nervozno. Ali odlukno. Luka naj. Mogao odvigiti pogoldo dinje. Odinatsina na koji gistahala. Od sliznosti essen jim koji sada video pasvuda. Udronju, ugestama, zak, iu natinu na koji ginan gestala mikrofon. Dobra veversvima. Pozela G. Marija. Zovem se Marija Tomik. Idolazim iz Zadra.
Studenica sam druj godin sestrinstva usplichu. Avj sam vizeras da vam govorim o programu zajeku se shirkanim manama. Hoji pravodi KBC split, saradni. S fazim fondasiju. Jezin glass bio g jazin I sigarindok. G objazdivala kako program, homak djeci, is a betelji slavijig imovinskog stanja, de dobiju potribnu, medicinsku skrb. Prakala geo malimpaxientima koj, gia poznala tajkom svoj. Prax, onji havo hrabrosti I optimismu, anatu teskin dijagnozama. Moja majka uvag cause da ginajeka privilegio laetnika, I, medicinski sestara, sto mogu bidius passagenti, njihovim najtežim trenucima, estavila g marisa. To g odgovornost, koju ni uzimamo alako. Svako digeta zaslakuj naš bolju. Moguku skrb, bez obzira na finansijsku situaciju svoj obitelji. Publika g pazuđivos lusala, a luka g video kako nogi klimaju glavama, znak odobravanja. Marija g bila prirodna govornika, povezijuki se s publikom na emotivno drizini. Ba kao sto, g ion znao ugenitiju svojim poslovnim prezentacijama. Na kraju, rekla Marija, zeljela bi vam zavaliti na visage velikodunosti vizeras. Vez domisij omabikit, ki lijženja jos desetic gis, esse slozenin shirkanim manama. Tunij samo graj, to g desetic obidelji, koj ki dobri priliku zia normalim zivitom. Desetic gis koja ki moki trati, igradi se I, sanjadi obudaknosti. Kada g zavrzila svaj gover, pirana g expledirila aplazu. Ljudi su ustajale. Neki su brizali sus. Luka g takura ustao. Aplader juaki automatski. Dak jinjagov jurio. Ovo g bilan jegova KCI. Jegova KRV. Jegovo digeta. I bila g izvan redna. Intelligentna. Artikulirana. Swozjugina. Ion nij imao nikakvu uligu uton. Nija g video kako yuki hodati, nija g zio kata g bila bolesna, nij g vodio skolu prvog dana. Svi te trenutki propustio g zbog svoj sebeknosti, zbog. Svoji ambisija, zbog svog kukavilika. Stvarno g posebna, rekla g Ivana Portnaga, tako mlada, a tako samoverena. Da, odgovorio g Lukatiho. Posebna g? Nakin formeln prezentasij. Vever se nastavilas, viserum I plezum. Luka g pakivavao is bigavati mariju. Alinjegov okistelno, su g trizile ugomili. Video ru g kako razgovara es donatorima. Kako se smij na neziju salu, kako ozbilino. Klima glavim tajkon razgovara, es lijiknikom is fondasij. Svatko tu ru, g opoznao vizeras video. G samo talentaranu mladu. Zinu es bistivan budukno yuku. Niko nij znao da g ona dokaz jugovig najveg moralnog nuspia. Oko jedan est. Sati, Ivana g dozala dunjega. Dragi, oschekam se umorno. Mozemo li iki? Naravno, odgovorio g Luka. Digelam s oleksanjum, sto ki pobjeki odi situasij. Samo moram nesto pravjeritis temislavom. Prizikaj mi kod garderobe. Kada g Ivana otisla. Luka g Patrazio mariju. I nazao g kako razgovara es madim. Lijiknikom por bara. Uprastajt, rekao g. Prikazuje g hav razgovar. Marija, mogu li razgovaratis tobam nasimo na trenutak? Vizano za danashi ju za program. Ladi lijiknik g kanuo iotasao. A Luka g odvio mariju, tihi kut varen. Moram priznati da sam impresioniran. Rekao gto. Vaj govor ... bio g vrlo dirljive. Vala, odgovorila g Marija, oprezno. Nisam očekivala compliment od.
Vas, zaslavila si ga. Luka ji duboko udnju. Slusai, morum iki. Moja suprugami zeka. Ali, razmislaja sam oonomi stosi rekla usplichu. Možda bismo trebali razgovarati. Nasimo. Marijini oki, njegov oki, razral su se. U iznenadjenju. Stvarno? Da. Možda mozamo naki neki neutralni turin. Kafik ili nesto slizno. U redu. Kada? Slijdeki jeden? U shrijedu? Bit u splichu zbog posla. U shrijedu imam predavanja du pet. Nakantoga? Vichimo u jest? U kafiku kad rive? Marija. G kimnila. U redu. Vidimo se tomo. IMARIJA ad dot. Luka G oklajavao. Volati sto nisai nista rekla mojo supruzi. Nisim dozla obja de unistim vaz zivit, gospodin kovaseu, samo da opoznim svalgoka. Te riezi, is govorin tako jednastavno, pogadal su luku ravno usurs. Kimnuo gi odisao. Ose kaži tezinu nizinag pagleda, nas fojim leima. Vani, u hladnod zagrebako žnoki. Ivanaga gi kekala. Gi li svi u redus temislivom? Da. Samo simo razgovarali o donashiji. Legao gi luka. Potisividi put usvam raku. Ali ovaj put, las gi amala gorkiokos nigo iked preach. U taksiju na putu cookie. Ivana gi naslonila glavu nan jegovo rem. Sinas, razmislala sam onekemu sto. Ona Djevojka rekla vizeras. O privilege, bidi uz ljud njihovim teskim trenucima. To mi podstutilo na ono sto si ti uvinio zamin, kada sam izgubila oka. Uvijek si bio uzmin Luka. Te nikad neku zabravidi. Luka gi zatvorio oki. Osakajui kako ga priplavluj shram. Da. Biogi uz Ivanu kadaji nezino tak unro. Ali. JG bio kadaji jelina trabalan jagovu padruku? JG bio tijkong dezit godina marijina vivoda? Volunte, reklaji Ivana, stiskajuin jagovu ruku. Ayatib, odgovorio gi automatski, pitijui se gi li ikada zesta zasluzio ljubav ovizin, ili bilo koga drugoga. Te noki, dakchi Ivana spavala pordenhega, Luka gizirio ustrap, nesposispan zaspade. Mislio gi na petru, svoju kesayu. Beku, koja gi planarella litovanya, na sardiniji. Mislio gi na marishu, svoju kesiayu splichu, koja gi redilla kao kanaberica, by platilla stanarinu. Vij kikeri, divas vigeta, Ion u shredini, rastronut ismel vivoda koji gi isgradio, I istin. Koja gi progetala da ki ga unistidi. Sto u eugeniti? Petau gi si butizini noki. Sto mogu eugeniti? Odgover najdo sao, alis now gi davais ni mos biazadi, odi istin. Slajadika shrieda, kafik na rivi usplichu. Tomo kimaradi donajedio lukuko, ki promigenity. Jagov zivit zalveik. Shrieda gi dozla brise nigo, sto gi luka ozekavo. Pretekli dani prolazili su u magli sastanaka. Telefonski paziva. I beskrani misli, o natalizicum susretu. Rekao gi Ivani. Id u split spog projecta na marjanu. Jos jedna. Laz u dugum nizu lazi. Koj su savanyavali njegovu stvarnost. Split gi bio okupen posle jednim sunsum. Kada gi luka izasau is taksija blizu rive. Ilo gi tek polapet. Jos sarai paul du dogovornog susreta smarijum. Od lucio gi prositati gradum. Po kakavajuki organizerati misli. I pripremiti se za razgover koji gi mogao promogenitis svi. Kami nulis dioclesinev palasi bile su puna turista.
koji su fotografirali dreven zidin. Kupovali souvenir ili jednostavno uzivali u atmosferi mediteranskog grada. Luka ji hodao meunjima. Anonimin u svojoj skupoj kakolji, I sunzanin naozalama, potpuno sam osudguv. Misli sumu se vrakal na jelenu, I liedo kada su se upoznali. Bila ji studenica druj kodin medicine. Radilla ji kao kanabarika u. Istim restauranu ji sada radilla Njihovoj kasiai. Anji bio ambitiosni poduzetnik es velikam planovema, I malem scrupulama. Njihovoj veza bila, ji intensivna, strastvena, dispojeno bikanjama, koja ji on nekada nij nam jerva odrazati. Kadamu ji reklada ji trudna, video ji samo prepraku svojim planovima, ani pezetik nov zivaten phase. Sto ki bidiest vojen studijum? Petau ru ji tada, kauda ga ji iskrino brinila nizina carriera, ani vlastita sloboda. Sto ki bidiest natsin planovima? Mozemo to eugeniti. Rekla ji chalina. Jezin oki pun nade. Bit ki tezko. Ali zayedno mozamo aspjeti. Ali on nij zalio tesko. Zalio gilako. Zalio ji slobodu. Aspje. Priznanje. Dejedid nija bilo dio tog plana. Imam nesto navka, rekao ji. Prediuki jajamatnaku. To ki tipamochi da. Reeses. Situasiju. Shikao se bola yun jezanimo chima. Rezasaranya. Shva Kenya. Daji voljela kavieka. Korzi nija pistajao. Ni trabam tfaj novak. Da reazin situasiju. Rekla ji. Trabala sam partnera. Ochido sam pabrijezala. Tuji bio pozjinji put daru ji video. Du sada. Krazoki njihov kakeri. Luka ji do sao derive, zero cog satellita uzmor koj. Ji bilosers drustvenig vivoda splida. Prolazau ji kafik j se trebau napi smarijum, I sheo za stol, spogeldum na more. Bilo ji tek petsati. Jo sigeli sat prij nezanog dalaska. Espresso molim, rekau ji kanabaru. Dak ji vikau. Izvadio ji telefon I video poruku od teder. Tada. Upravo sam resivirala avianski kart za sardniju. Volati sto si naj bolji tada nas vijetu. Volim te, nez bolji tada nas vijetu. Riezi suga pogadal paput samara. Razmislagio Petri. Svojoj prekrasnoj, samovarinoj kakeri, koja nikada nija Pazamyala yun jegovu ljubav. Ji li zasluzio. Ne zino obokavanje? Ji li zasluzio titulu naj bolji tada. Kada ji drugu keker napustio prij nigo? Sto se I rodila? Tada ji ugaldao mariju kako hoda prema kafiku. Bella ji ranij. Kao ion. Emala ji na sebi jednostavnu bijelu magiku. Treperis. I ruksik prebasin preko jednog ramena. Nezina duga smiga kosa bila, ji skupljina u rep, a krivajui laiskoj ji bilo tako ne parishivon jegovo. Ustao ji, I manuo jaj. Osekajui kako mu surs u brzava. Primagetala ga ji, I promagenalis major. Krakuki se prema, njegovam stolu, ismia zavinam. Ne gajo preza u ochima. Zdravo, rekli ji, staviljui ruksik na slobodnu stoliku. Zdravo, odgovorio ji Luka. Volati sto si dozla. I vi Saint Dozli, rekli ji Marija. Nisam bila sigurna hasitli se predomisliti. Razmislazam o tom, priznao ji Luka. Ali mislim da ji virgin za istinu. Dovujem to baram toliko. Marija ji kinula. Anjezinoki, njegovoki, promatrail suga pezajivo. Zelik li nesto papati? Upatau ji, pakazujuiki prima. Konobaru, lideni vi molim, odgovori ji. Nakan sto ji konobar, uzio narudbu,
nastapila, G nugodna tizina. Luka G glidao preko mariginog ramena premamoro. Nezagirin kako zapaseti razgovor koji, G is bi gavon videsit godina. Kako G proslat tvoja praksa? Konazno G upatao. Shativzi se sto mu G rekla na dobrot fornoj viseri. Dobro, odgovorila. G Marija. Pozela sam proslijedjen. Kardiologia G zachevna. Ali zanimljiva. Idez mamenem stopama, znači. Gonakal. Ona G liječnika. Ja ubiti medicinska sestra. Ali da objvalimo medicinu. Konabar G donio marijan leganivai. Pruzajua in Jos nekoliko trenutaka, da se snau ovoj neobitnoj situasij. Voja majka ... Double quotes posio G Luka. Azadam zastao. Jelena. Kako G ona? Dobro G. Uspchesna G cardiologinja. Spasila G noj vivot. Drago mi G de cutie. Luka G otpio gutlajai espressa. Koji mu se sada vinio gorkim. Uvx sams now dao. Kias jeti, da? Marijan glas sadaravao G no tu sumsh. Znali sanctu kata Saint George Dali Novik, rieli problem? Luka G zatforio oki na trenutak, privaya juki uderek. Zaslizio samtu. Nisem dozla avja da vas obtracujum, rekla G Marija, omexevijuki tun. Mama mi G uvayik govorila da ni trebam osuavadi ono sto, ni razumijum u popunosti. Rekla G de Sankt, Billy Madi, Io Placini. I sebikin, dodao G Luka. Ni zabravi sebikin. Mozda. Ali svi samo ponkad sibizni. Luka G pogledao mladu zinu pred sobom. Izdanean jezinum zrelaku, I veliko duno kukudua. Kako G moguk da G ovo digeta, njegovo digeta. Izroslo u tako pramiljenu osobu, bez njegoviga čekaya? Zalio bi cudio tebi, rekao G. Otvam zivo tu, ako si volina partijaliti. Marija G otpila gutlajai vaya, razmiljajuki. Sto zelites nadi? Svi, kako si adrastala? Sto volis, sto ni volis. Ko si ti, Marija Tonik? I tako G pazela prizadi. O jatinstu yuzadru, yu mawam stanu blizu bolis che G nazina majka regila. O tom kako G jelina balansarala, izmeu posla, imaginsva, zesto spavajui. Samo nekoliko sati kako by magla, pravisti kvalitetno regime, ese svojim kakeri. O osnovnoj kakoli G Marija, bila odlikna unika. O shrenjo medicinskoj kakoli G otkrila ljubav prema sestrinstvu. O prijateljima, prvim ljubavima, Zazaranjima, I uspchisima. Naj uvijek bilo lako, priznala G. Noga jeka su imala vise nigo mi, vi stanov navich mobitel, ajaku bol jamarki. Ali mama G uvijek govorila da G obrazovin jedina. Stvar koju mi niko ni moz odizeti. I uvijek G nasla nazin, da mi pruvi ono, sto mi G zaista potrebno. Zvuki kao da G bila izvanredna majka, rekao G Luka. Osekajui kako ga preplavljuj divuljenj prema zini koju G nakada tako. Alako odbesio. Jest, najbolja. Marija G zastala. Nakada nij govorila los, o vama, znate. Kada sam bila mala, I pitala osvamo ku, rekla G samo, da niste bila spremni biti roditelj. Nakada vas nij demonizirala. Trebala G, rekao G Lukatio, zaslizio samtu. Mozda. Palita by samo zakompliciralo moj zivit. Umjesto da mi odga esgorzanom. Nazila mi da gledam naprajst, ni natrag. Luka G zurio usvoju lalaju. Polkaka vajuki sakriti emisaj. Koj suprajetal. Daki preplaviti njegovu pasivo izgorenu fasadu. Zao mi G, Marija. Vise nigo. Sto mogu izraziti. Trebao sam biti tamo zatib.
Da. Trabali saint, slazala se Marija jednastavno. Ali nistabili. I prizivjela sam. I vis od toga. Imam debar zivit. Mozdani luksazni zivit paput vase druj kakari. Ali shriten zivit. Luka ji potigao pogold. Isnenayan. Zna zipetru? Znala samd I mate obitelj, Zagrebu. Nija tesko naki informasaj, o posnatim ludima, na internetu. Vijela sandslik. Stogahaja, prozitala interview. Vaza KCI studira ubeku, zarni? Da, odgovorio ji Luka. Ekonomiju. Izgleda shretno na fotografajama, rekla ji Marija. Bizo vit lubamor, ili gorzen. Liepa ji, slicey visage supruzi. Luka ji prometrao svoju stariu KCI, pokakavajuki pronaki znako zavisti, ili ogorchenya. Ali video ji samo iskanu znati gelju, možda zak I trunku divlejenja. Petra ji dobra djevojka, rekao ji. Ali razmazanija nigo, sto by trabala bidi, to ji moja krivnja. Uvijek sam jaj davas fi sto ji trazila, to ji praradna. Zelaj jaj prezidi svi sto vi nista emali. Da, Ali. Luka ji zastao, shvativzi. Ironiju situasij. Ali tebi nisan dao nista. Emela sam svi sto mi ji trabalo, rekla ji Marija. Možda ni designersku ajaku ili podavanja u inozemstvo. Ali imala sam ljubav. Imala sam podrku. Imala sam majku, koja mi nikada nij, izneverila. Jezin riezi, izgovoring bis namjer de povri jid, ipak su pogolo luku paputnoza. Yer, bile su istanite. Onji izneverio ovu djevojka prij, niko sto ji wopki dobila priliku apoznati ga. Zasto sini trazila? Upitao ji nakin duj pause. Nakin svi ovi godina? Zasto sada? Marija ji duboko udanla. Pri put pakazujuki nezagrnost. Nija. Lako objasniti. Nakada nisamostjakala da mi nesto neto stage. Ni zesta. Ali uvejek sam sepitala. Ko ji druga palavaka min? Odekal dolazim? Imam li baku, chida, roke koj nakada nisam apoznala? Imam li naslajeni talenti, asobin. Koj ni dalaziod mem? Sastalaji, I možda. Možda sam se pitala jesti li ikada razmiljali omeni. Jesti li se ikada pitali, sto ji bilos cheditom, koj saint ostavili. Luka ji asaishio kakomu se grillo stis. Istina ji bila da nij razmislaya jitetu. Ni. Zesto, mi namjano. Ponked byga nesto podsjitilo. Vijist ozadru na televiziji. Eli pogold na trudnuzinu. I tada by na trenutak permislio na jelanu. I digetikoj chi možda rodila. Ali brozo by patisnite misli. Zakopao I duboko ispid povrin svag saverzenig nivoda. Pomkad, priznauji. Ali ni devolino, ni anliko koliko sam trabao. Marija ji kimnila, privaya juki njegovu iskrinost. Isto sada? Apatology? Zasto saint, pristali naki sesayanum? Sto si coyote od ovag razgovora? Tuji bilo patanjna koj luka nij imao odgover. Sto ji ozekaval? Sto ji zelio? Aprist? Priliku da ispravi pogreku starud videzit godina? Ili samo zatvaranje, moganist, nastavi toku na ovu priku. I nastavi se svojim zivitam? Niznam, rekaji iskrino. Samo sam znao da ti dugijum baram razgover. Priliku da mi pidex v, sto zelix nadi. Snadi. Sansu da budit morzotak? Davrila ji Marija kada gion zastao. Nisam zasluzio te titulu, rekaji Luka. Ali da možda. Možda priliku data da poznam. Da vidim kosi postala unatu meni. Niz bog mini.
Marija G. Dugo Uchela. Gledajuki prema moru koj se protezalo pridnjima. Plavo I beskrino poput moguknosti. Nekada nisam očekivala da cheat ojednom postati možo tak, rekla G. Konazno. Imam 20 godina. Odrasla sam. Ni trebam vise oka. Na nazing. Na koji sam možda trebala. Kada sam bila djeta. Okrenula se prema njemu. Ali možda možemo biti nešto drugo. Možda možemo biti ljudi koji se poznaju. Koji razgovaraju. Povremeno. Koji dijeli dnki možda. Jednog dana, nešto vise odi toga. Luka G. osajšio kako ga preplavljuj valim čija. Oleksanji zavolnost, I nešto sto G. propoznao kao ponos. Ponos sto G. ova izvanredna mladazina. Ona tu jegovaj izdaji. Imala srš devojnu veliko, da mu ponudi drugu zansu. Volio. B2, reka G. G. hav razgovor se nastavio, dok G. suns polako zalazilo, nad splitom. Prizali su o kanjama koj vol, o mjestima koja su posjetili, o snovima za varaknost. Odkrili su zajedniku ljubav prema klasnjoj glazbi, sklonost prema istoj vrsti kakoladi, iste alergiju na jagoda. Male stvari, bez nazajn sen po sebi, ali zajedno su vinil niti vez koja, G. uvijek postiala, nevidleva, ali stvarna. Kada. G. palanak, Luka G. pogledao nasak, I švešio da su razgovarali vise o di trisada. Šrebo bi krenuti, reka G. nevoliko. Imam lit sa Zagreb rano ujutro. Marija G. kimnula, skopaljujuji svoj stvari. Ja imam rano pridavanj sutra. Ustali su, oboj nijedlakni kako zavridi ovaj suzret. Rukovati se sinilo se previs formalno. Ali zagulje previs intimen, zanjihav tek uspostavljeni odnos. Mogu li ti dati braj svag mobitela, apatauji Luka? Da možemo stati u kontaktu? Naravno, odgovorila G. Marija. Dodajuji mu svaj telefon da aniz braj. Dok jaj G. vrasal mobitel, Jehovi prsti su se, na trenutak dodanuli. I Luka G. osajšio. Ni očekivanu povezanost. Fiziki dokaz biolog vez koju, nekada nij, mogao zaničekati. Marija, reka G. Dok su stajali na rivi, okruzeni prolaznisima. Valati sto si mi dala priliku. Znam da G. nisam zasluzio. Svi zaslakuju drugu zansu, odgovorila G. To mi G. mama nazila. Tvoja majka G. izvanredna zina. Uvijek. G. bila, Luka G. zastao. Pozdravi G. od nin. I reči jaj. Reči jaj G. bila u pravu. Imala G. pravo sto G. viravala u sib. U vas. Marija se nazmijala. A nezinos majja. Tako razlazit o nogovog. Tako slizen jeleninum. Osvijetlio. G. nok. Reki u jaj. Lakunok, Luka. Lakunok, Marija. Glidao G. kako odlazi. Jesen lik koji se postupno stepauas vezernjum guvom na splitskaj rivi. Kad G. nastala izvida, izvadio G. telefon I nazvao taksi. Trebao G. vremena za razmiljanj prij povratka u Zagreb. Prij svokavanja, espozijetakama istin koja, G. sada izasla na svjetlo. U hotelsko sobi, Luka G. dugo stajao na balkonu, gledajuki svjetla splita, I razmiljujuki o razgovoro s Marijom. Najjo zekavao, da ki ga toliko dernuti, da ki osjetiti tako snažnu povezanost s djevojkom koju, G. tek upoznao. Ali bila G. Tunjegova kesai dionjega vivio junjo, bez obzira koliko, G. tapakivavao zanajekati. Jagov telefon G. zatsonio. Ivana. Duboko G. udnu prij nigo sto G. odgovorio. Hej, kako ides projectum? Opatala G. Jagova supruga.
Odgovoriti automatski. Svi g. Pod kontrolom. Drago mi g. Petra g zvala. Zeli da jaj pozajimo jos nafka zasardaniju. Kaz da su smekteji skuplji, nigo sto g oshekivala. Luka. G razmisl ja omariji koja radi kao kanabarika, bai patila stanarinu. Dok negovam laha kci, traziviz navka za luxusno lirovanje. Rechi jaj da se driksi badzita koji esimo dogorili. Rekao g. Iznena yajuki I sib, I ivanu. Mora nazidi, upravljati novsum. O, rekla g Ivana. Svaveki iznena weno. You redu. Reki u jaj. Jesi li siguran da g svi u redu? Zviviz kudno? Samo sam umoran. Bio g dugdan. Nakin sto g zavrgio poziv. Luka g ponovno izasau na belkan. Morat ki reki Ivani istinu. I petri. Ni vezeras ni sutra. Ala ueskaro. Yer laz g postale pretekik teritza nozenj. Te noki. Luka g sanjaud vij Djevojka Kaže su hodel plazum. Jedna plava. Jedna smeja kosa. Jegovad vij kakeri. Vadi jelan jagavag vivoda Kaže. Se nikada nisu trebali shresti. Ali sadasu. Nizbegno, bila na putu sudara. Probudio se u zoru, zajupi demora, danajeti od luku. Ni o tom hok li priznati mariju kaus foju kaker. Tal luka vek ji bila danasena sinhok. Kada ji shvetio dernimos ponovno akranuti lias vam jitetu. Ni, od luka ji bila o tom kako ki ti eugenidi. Kako ki integrati svaj prosli grije. Us voju sadazir stvarnost. Unem jutarnjim sadama. Dak ji split tek the zinjao svaj den. Luka ji shidios al stalim u hotelsko sobi. I pasao. Plan. Ispavaj. Mozdazak. I molitvu. Riezi su tekel iznjega. Iskranaj nigo ikata prij. Yer pri put yud videzit godina. Asjekao jida mozdisadi. Aslabao teredatajin koju g nosio perdugo. Sada g tribao samo rebrosti, de se swoki esposla jedicama istin. U zadru, tilina tamik shidila, g na terasi svag stana, spoguldum namor, dak g nizina kesai brikala. O susretu is osam kojeg, nekada nij apaznala. Stvarno g dosao, rekla g marija. Jos uvajek zvaveti iznenoweno. I razgovarali semo. Sadama. I kakavji. Upatala g jelina opresno. Marija g razmislela prij odgovora. Drugachiji nigo, sto samo chekavawa. Manje ... Arroganten? Vise. Ludski? Uvajek g bios armatan, rekla g jelinas tronkakam gorzin. Tunija isto sto I bidi debar vaviek. Znam mama. Ali mislam de se promigenio. Ili mos de Caesareo. Rekao g de mu g zao. Gaji tribao bidi de zamini. Lako g reki zao mi g, nakin vedezit godina, rekla g jelina. Tezi dio. G promigenity ponazanye. Dao mi g svaj braj. Rekao g da zelio stade u contactu. Jelina g duboko udnula, pokakavajuki prekriti zabrinutist. Kao majka, instinktivno g zeljula zastatiti svoju kci od boli koju g sama dazivila. Ali marija vise naji bila dejeta. Bila g mlada zina, koja g amala pravo na vlastite odluk, vlastite odnos, zak, I vlastite pogrek. Samo budio presna duso, rekla g konisno. Ni oke kuj provise, pribro. Ljudi pupkut luk kovavika. G hovi vivodi su compasarani. Ima suprugu, drugu keker, carriagero. Tisi, complicasija un jegavaj saverzenoj slisi. Znam tu, rekla g marija. Ayako g un jezinem glasu balo nade koju jelina, naish magle ignorarati.
Neozekiem the kimio jednum predstavitis vegeto kaus voju kaker. Ali mozda mozemo imadi nekakovodnos. Nesto bolj od nizaga. Jelina g gladela svoju kaker. Tako yaku. Tako punu nade unatus femu. Podsjatila ru g nasib, prij the desit godina. Prij nigo, sto ru g zivit nauseo tezim lexi jama. Rekao g date pozdravim, dadala g marija. I reko g da si bila u pravu. Da si imala pravo, sto si viravala usib, u nas. Te riezi pogadal su jelenu neo sekavinum snagum. Nakin svi ovi godina, nakin svega stoji prosla, lukin nazin. Priznavanje daji Daniela pravu od luku, zadarvevi dejeta. Ajajuki ga samo, stvarajui debar zivit, anatus svim preprekama. Nij magla zanaje kadi, daji ostutila trunku zadavalsve, zajupi digi video, stoji propostio. Prekris nu. Intelligent nu kaker koju giad basio. Volati sto si mi to rekla gto. Ali marija, ni zabravi, nisai tu ta koja nesto. Triba do kazavadi. Anji taj, koji mora zaslavidi miesto, utvam zivo tu, neo bruto. Marija g kinula, prila zeki madsi I glichi g. Zna mama, uviksi bilata, koja g bila uzmini. To say nikada nis primogenity. Gaksu mika I k sky stygel zagrugin natarasis pogoldum na more. Zu zagrebu g luka kovachik, is lazio is aviona, osekajui tezinu adlu koju gidonio. Jagor vozivikau ga g na aerodromu. I na putu du puk, luka g bio neobikno te. Rasma jijuki oonomi, sto g morao eugeniti. Istina ki primogeniti svi, Jagov Brock, Jagov odnosis Petrum, Mozda Zak, I Jagov uposlov nu reputasiju. Alivais naish mogao ziviri ulazi, Kara ji stigao kuki, Ivana ji bila u kuhinji, Preprimaju pi rukuk. Dobrodazao kuki, rekla. Ji lubiki ga, Kako ji prasal put? Moramo razgovarati, Rekao ji luka, Bizu voda. Ivana g zastala, propasnajuki ozbelchnost unjegovan glasu. Ovemu? Shedni, molem te. Sheli suzaka hinski stol, I luka g duboko udnu. Sajuki daki riezikoj ki skovariti promogeniti njihov zivit zaviek. Prij nigo sto sam te apazno. Pozio g. Imao sam vezu eschednim javoikam uzadru. Svala se jelina tomik. Ivana, G kikala, nizino les pokazivalo G's bungenist. To G bilo prij mini. Zastomi to gover sada? Jelima G zatrudangela, nastavio G luka, gleda juki u stol, gesto u oki svoj supruj. Reko sam jaj, de se rieli toga. Dao sam jaj novek, I okrenju sam jaj lia. Ivana G yukoseno shadila. Pazinjui shvakari implicasij chigove. Riezi. G li ... G leona ... Rodila G digeta. Rekau G luka. Kaker. Zov se marija. Ima dedesit godina. Tizina koja G uslija de la bila. G teska paput olova. Luka G konizno podinu pogold. I video avenu kakoga gleda ochima punim nevjeris. Videsit godina. Panavela GTO. Svi ovo vrijeme ... Nisams now, Rekau G brezo. Nisams now de G rodila digeta. Mislio sam. Mislio sam de G uzanula. Ono sto, sam jaj Rekau. Ali sas now si, rekla G Ivana. Jezin glass postau G ostrigi. Kada si sas now Luka. Ovo G bio trenutek. Kada bio biznos lagao. Oblatio istanu. Alitaj dion jega kao. De G umro usplichu sinok. Prij tri jedna. Usplichu.
Marija radi kao konaberika u restoranu j sam vezerao s poslovnim partnerima. Try. Jedna, Panavila Ivana. Asu sujaj puzzle na punjavati oki. Try jedna sees now da imaz jos jedno digeta? I nice mi reko? Trebao sam ti reki adma. Trebao sam ti reki nogo toga. Nogo ranij. Ali bio sam dot uplisten. Mislio sam du tes gabidi. I onda si legal opit. Ivana gi ustala, admat navi. Seo di stola. Pitala sam te vezeri gi lisvi redu. Znala sam destonaj redu. It si slagao, ravno ulais. Zao mi gi. Rekao gi luka. Zajupi koliko su te riezi nedovoin. Ona Djevojka na dobrotvornoj vezeri. Rekla gi Ivana, o jednom švaka yui. Marija, studenika sestrinstva. Tuji bila ona, zarni? Zato si izgledao kao da si video dua. Luka gi kim nuo, nesposoban govoriti. I kad si rekao da ides razgovarati. Stom I sele viom dot sapravo. Si razgovarao zinjam. Si dvojam kakeri. Pozljenu rijez vukala gi strano, na eveninam uznama. Kao da naj magla vjerovati da gi izgovara. Da. I juzer u splichu, nice I bio tamos bog projecta zarni? Ni. Bio sam tamo de se negam smarijam. Da razgovaram snom. Ivana gi prekrila lais rukama. A nozina remana pozela su se trusty odi tig plaka. Luka gi ustao. Zeleki gi utjazidi. Aliona se admaknula. Ni, rekla gi, podikui ruku, ni dodirumi, ni sada. Ivana, molente dot double quote sapasio gi Luka. Sto gis magicum? Prakinula ga gi Ivana. Jelina, sto gis nom? Ona gi lajeknika u zadru. Cardiologindra. Adgajila gi mariju sama. Luka gi. Sastao. Nikada mi nij kontaktarala. Nakada nija trizelanista. Naravno da nij, rekla gi Ivana Gorko. Zastobai? Tc jaj jasno pakazao koliko malo, znachi tebi, itvam jitetu. Riezi su pogado luku paput fizikag udarka. Ali nij mogao zanajakati njihovu istinidust. Sto zeliksada? Upatala gi Ivana nakan duj tizen. Zastumi ovo govers nakan svi ovi godina? Zado sto, ni mogu, vi zivjeti ulazi. Rekao gi Luka. Hi zado sto? Zelim priznati mariju, kao svoju keker. Ivana gi zarila unjega. Niezino les pakazevalo gi zak bal. I buys you burzam sliedu. Priznati gi? Sto tiznachi, tosno? Nis van jos. Priznao gi Luka. Ali ni mogu gi vi zanagati? Ni mogu se pretvarati, and ni pistogi. I sto mislies kako ki Petra reagirati na ovo? Upatala gi Ivana, spominjugi ono sto gi Luka izbjegavao. Mislidi. Kako ki se osjekati, kada sazna diama polusestru, o koji nekada najznala? Da gi njezino tak, kojeg obavava, lagjao sijeli njezen zivit? Luka gi osashio, tezinu te misli. Petra, jegovam laha kci, koja gaji gledala kao heroja, koja nekada nij pozamjala, yun jegova ljubav ili iskrenost. Kako ki ona reagirati? Marat. U judge reki, rekao gi. Možda ki mi mrzidi neko virgin. Ali gi li balj da nastavi zivjeti ulazi? Da nekada ni sazna istinu o svojož obitelji? Svojož obitelji. Panavila gi Ivana. Gi li tu ono sto sada? Nika versta presiring dysfunctional obitelji? T. Ja, Petra. Voja izvan brakna kci, izina koju si napostio? Ni znam sto samo. Priznao gi Luka. Ali znam da zelam biti iskren. Stobam, spektrum, se samam sobam.
I znam de zelem pakisati ispraviti beram dio stit koju sam napravio. Ivana ji dugo uchela. Azadan se akunula prema prozoru. Gledajuki van, prema gradu koji se prostirao pred njima. Trebam vremena, rekla ji konazno, ovo ji. Pravis za presežerati odrednom. Razumijam, rekao ji Luka, zajuki denajamo pravo treziti vais. Vezeras uspavati ugustinčkoj sobi, rekla ji Ivana, jos uvijek okravui mulia. A sutra. Sutra jemo razgovaratio, ton sto, jemo reki petri. Luka ji kimnuo. Ayako ga onanaish mobliviceti. Valati, rekao jitio. Ni zavoljuj. Mi, odgovorila ji Ivana, njezenglas bio, ji laden. Jos niznam hakju li tiakada moki aprastidiovo. Izasla ji is kahinj. Ostavljuki luku samigs mislima izalginjum koj, ji nosio produgo. Te vizeri, u tizini svoj ku koja vis nij ostchikola kao dom. Luka ji izvadio telefon. I pogledao fotografiju koju ji tajno snimio na splitskard rivi. Marija kako se smij, suns jaj ozvetliava lais, jegovoki don jezinem lekju. Jegova kasi I, koju ji tek pozio apoznavati. Napisao ji poruku, riko sam svojo sapruzio tebi. Niju bilo lako. Eli bio ji teprav. Ueskro ureki I petri. Nadam se de jez razumjeti, ako ni budem mogao, adma odgovoriti. Trebatki vemina desvi procesaraju ovu vijist. Poslao. Ji poruku. Ni oshekuyuki odgovor tako kasno. Ali nekoliko trenutaka kasnij. Jagov telefon ji zavibriro. Rabar patez. Nadam se daki. Svi biti dobro. Avjasam ako trebak razgovorati. Luka se slabo nazmijezio. Iznenajens relaku I razumijevnjam koji pokasivala djevojka videzit sedam godinam la odin jega. Laku nak Marija, odgovorio ji. I vala. Sledjdig jutra. Luka ji pronazao avenu vek budnu. Kako shidi. Za kuhinskin stalem is zalakom cave. Izglidala ji umorno. Kaudanij nogo spavala. Dobro jutro, rekao ji oprezno. Dobro jutro. Odgovorila ji Ivana. Jezenglas bio ji raven, bez emachija. Luka ji pripremio kavu, I sheo nasapratne. Zekiui da ona zipon razgover. Razmislela sam sijelunok, rekla ji konazno. Onama o petri osvemu. I? Upatao ji Luka tiho. Mislim da imamo triopsij, rekla ji Ivana, and jezen tun postao ji praktisen. Godovo bosloven. Prem, mozemo se pretvarati de nista odio voga nija stina. Mozek prekenudi contactus marijum, I nastaviti svaj zivit kauda se nista nij promagenulo. Luka ji odmanu glavum. Ni mogu de eugenidi. Ni partivno. Druga obsija. Mozemo se razvesti. Mozek priznati Mariju javno. Ja ju nastaviti svaj zivit bez tib. Sursmu ji stalo na trenutak. Ji li to ono sto zelik? Ivana ji duboko udanula. Nij ono sto zelem. Ali ji ono sto možda zaslagujam nakin sto, si mi lagao de deset godina. Ivana ... Treka opsija, nastavila ji. Ignora jui jagov. Pakizai dogovori. Ji da zajedno prohimo krozovo. Da kazemo petri istanu. Da naamo nazin da previtimo ovu. Novu stvarnost. Kakakuzamo spasati nazu obidolch. Ayako ki izgladi drugazij nigo preach. Luka ji asaishio valnade. To ji ono sto zelem. Da pakizamo zajedno. Ali nispiti lako. A pasarela ji Ivana. I nima garansaj de gemo uspjeti. Da ju ja uspjeti. A prostiti ti. Ili de ki petra moki privatito vovajist. Znam rekao ji Luka. Ali zelem pakuzati.
za nas, za Petru. I za Mariju. Ivana G. Kimnila. A zadim ustala. Nazvat u Petru. I patati G. Mos li doki kuki ovaj vikend. Mislim. Daji ovo razgover koji moramo obaviti uzivo. Slazen se, reka G. Luka. Volati Ivana. Znam da ni zaslugujem tvoju podruku nakon svega. Ni radim te za tib, rekla G. Eskrino. Radim te za nazu kaker. I Možda I za te djevojku koja najzim naj zasluvila bal koju si jaj nanio. Tim riječima izasla. G is kahinj, ostavljuki luku s mjezevinom nade I straha za baraknost koja ga G kakala. Vadena kasnaj, Pitra kavasik stigla G kuki izbeka, iznenowena hitnim pozivom svoji roditelja. Ese svoji 19 godina, bila G slika sofisticiranosti, elegantno oživina, samovarena, esterzon jem nekoga tu, nekada naj trebao. Brinudio navku ili sigurnosti. Sto G toliko hitno de sam morala otkazati vikend des prijateljicama? Pitala G, ulazaki u denevu sobu, Jesu G vikali roditelji. Shedni duso, rekla G Ivana Njesno. Tvojo tak, I moramo razgovarati. Estobam oneke mu vazno. Petra G Shaila, zbanjina ozbilina ku u majinim glasu, I naptim izrazam nao kivam likju. Jesti li bolzni, apatala G, ojednam aplazina. G li se nesto dogadillo? Ni, reka G Luka Brizo. Nitko naj bolestin. Ali dogadillo se nesto. Nesto sto ki achikadi na nazu obitelj. Paitako G pozio abuznivati, palako io presno. Priku o jelini tomik, I jetetu koj gina pustio, prijed the desert godina. Gavorio G o susretu, es marijam usplichu. O debrot voloj vizeri, Jesu se ponovno shreli. O razgavoru narivi. Kra sigelu priku, Pitra G shedila nepomizno. Nezino lais mianyalo se izbunjanosti univiriku. Azadim unesto sto G Luka. Proposno kao is daju. Dekel, imam sestru, rekla G kada G zavrio. Jezen glas bio G kuden, distancerin. Polu sestru. Koja G starija odmini. Da, odgovorio G Luka. I nekada mi, nisai reko. Svi ovi godin, doksi mi govorio koliko sam posebna. Koliko sam voja jedina princez, tu G bila laz. Nisam znao da postoji, reka G Luka, ni dak G nisam shrio prij nekoliko G dana. Pali nisai morao sakadi dvigezit godina dami kazez? Dasi napustio trudnu djevojku, rekla G Petra. Jezen glas postal G ostrigi. To seize now sigelo regime. Luka G asaishio udarak nizini riezi, njihovu jednastavnu istinidost. Da, to sams no. Kakva G ona? Apatala G Petra nakon duj pause. Može edat sestra. Pametna, rekao G Luka. Paput tib. Studira sestrinstvo. Radi kao konaberika da plati stanarinu. Petra G zatraptala. Kao G ta informacija bila posebno teska se presežerati. Konaberika? Dakja studiram u beku. I planiram lietovanje na Sardiniji? Da, rekao G Luka jednostavno. I Gina Majka? Sto G esnjal? Jelina G kardiologin zadru. Odgajala G Mariju sama. Nikada naj trazila nista odi min. Petra G. Ustala. Horiua posobidok. G pakizavala presežerati informasaj. Svi ovi godin. Doksi meni devao svi sto sam trazila. Ona G sto. Ziviela kako? Kako? Jesu li bile siramain? Ni siramain, reka G Luka. Ali sigurno skromnaj nigo mi. I sto sada? Apatala G Petra.
Akunovzi se prema rada teljima. Sto ocheku odmin? Agi privatum? Da se pretfaramo de smo shretna obidelj? Ni. Ozekujemo nista, rekla G Ivana, put govareya. Samo semo mislili de zaslukujas nadi istinu. Istinu, ponavila G Petrogorgo. Nakin devetnist godina lazi. Petra, pozioji Luka, ali ona G padigla ruku, zostavlaji di ga. Trebam vremena, rekla G. Ovo G dot previse. Izasla G is sob. Anekoleko trenutaka kasnij. Kulisu kako se zatvaraju vraten jezin spavis sob. Luka G pogledao Ivanu. Koja G izglidala iskripljeno, ali odlupno. Daj vremena, rekla G. Ovo G veliki zaksan Ju. Snam, rekao G Luka. Samo se nadam de ki jednog dana moki aprostiti. I meni I sebi. Sebi? Apatala G Ivana, zbanjina. Rekao G Luka tuzno. Yer ki seos chukati krivum sto. G imala svi, dak G nizina sestra imala tako malo. A tunai nizina krivnia. Tu G moja. U splichu, Marija G bila na praxiu bolnici. Fokusarada na pasagenta kojeg G naturala. Kada G njezin telefon diskretno, zavabriro, u jupu uniform. Ignorarala ga G dak, naj zavrzilas, mirinjem vitalnis nakova. A zadem se pavokla u sestrinsku. Sobu da provieri poruku. Bella geod luk. Rekli smo petrio tebi. Naisha bilo lako. Shiba jaj vremena, urshasiris vi. Ali adio sam diznez. Marija G zurawila u poruku. Iznenowena brinam, kojam su se stvari adviali. Nijo chekivala deki luka tako bro, reki svojoj obidelji onjo. Dionjas cheko G oleksanj, drugi dio zabrinudist. Kako ki ovo achakati non jezin tek aspostavajeni adnos esosum. Kojeg G tek pazela apoznavati? Razumijam. Odgovorila G. Mora da G bilo teskos svi. Ala tisto simi javila. Fratila G telefonju divi. I nastavilas pozlam. Haling jezinam bio G drugja. Kako by izgledo susrets petrum? Sto by rikla javozi koja, G amala svisto onanija. Oka? Privilegij? Sigurnost? I li bila lubomorna? I li G petra merzila? Tevizeri, nakan prax, natsvala G maiku. Luka G rekos svojoj kakario meni. Rekla G biz uvoda. O, rekla G jelina, sveveki iznenoweno. To G bilo dot brzo. Da, slazila se Marija. Nisam moshekivala tu. Mislaila samga ki mozda. Drazadi mini kao malu tajnu jos neko vrijing.